letšatšing le lekgoneng la bohlano ntumelle ke go dumediše nna ke mogwasha ke malela go tuma go buša sa go lele o re nang le yena mosadi lekgono a re ke tšwa Steelport ke tšwa Mohlalaotwane ke tšwa Leboakgomo a ke tsebe gore ke kae mo e leng gore ga re ke ra gae o ra gona e fela leeto la gago la bophelo le mo dirile gore mafelong a ipona sena batswadi ka moka ga bona a ipotsa gore go hloka batswadi goba leeto la ka la bophelo a le tlo hlatha se ke nyakang go ba sona bokamosong baka ke mang ge se Charlotte Mmaserumule. Charlotte dumele. Nthabela sis Mankoko. Okay. Re gona le kae? Ke gona tle. Ke be ke nagana gore lentšu la ka ke le lenyane ga gona le ba ile gore ke ba gatelela le gago ke le lenyane kudu go laka ke tabela go ba le wena. Nna ke thabela go ba le nna hle ke leboga sebaka se. Okay. Nna ena Charlotte ke mo tsebang ke no tseba gore o tswa Steelport o tswa Mohlalaotwane Leboakgomo o e leng gore gona bele ke chief scientist ke gore botsa gore Charlotte ke mang tle wena. Charlotte Mmaserumule ke ngwana wa Mohlalaotwane so Mohlalaotwane ke ga bo papa. So ke belegetšwe ke bo batswadi ba ka ba dula Steelport gomme ra movela Leboakgomo gomme ge papa a hlokofala ra sepela ra boela Mohlalaotwane. So ke ngwana Mohlalaotwane wa go rata science wa go rata go lokiša di challenges tša health ke šomiša science. Okay. Ga botse re kwešiše gore bile ka baka la gore o tsopotse ka tša maphelo a o no ba scientist fela o Dr. Charlotte Mmaserumule. Re hlalosetše ka mošomo wa gago gore ge re re o scientist chief scientist le gona o šoma go dirang. Okay, so ke chief scientist so title ya bo doctor ke hweditše go PhD ya medicine e tšwa the University of Cambridge gomme ke mo ke dirileng le postdoc gona gomme ka tšwela pele jalo. So as a chief scientist mošomo wa ka ke go facilitator research and development ya biotechnology le nanotechnology ke gone bjale ka mošomo ke ka mo Mintech. So re šomišana le nanotechnology le biotechnology gore re solve health problems. Okay. Go bolela ka di biotechnology ka e tlhalosa gore motho e leng gore go theletša le kwa ga ya sa tsebe selo ka maphelo a kwešiše gore o bolela ka bele ke tlhalosa ka ke tla leka ka sebedi gore ke so technology ye ya manang le biological system. So ga re biology re bolela ka di phoofolo ka batho ka di plants and all of that. So all of those they constitute a biosystem. So technology tše re šomišang ke tša gore re šomiša dilo tše re di learnang mo nature gomme re developa di-solution gore re kgone go solve mathata a re ne le ona whether ke health goba re o purify meetse goba goreng ba ra nna jaaka di ka mo go health ga kudu. Okay. Ke dumela gore go šala ba chief scientist ba o tshwanetse go ba o fetile magato a mantši a re boele moragonyana re ke gore go goleng ga Charlotte go bile bjang. So ke goletše ke goletše for the most part ke goletše Mohlalaotwane from grade 3 go fihlela ke fetša Marematlou. Ke godile ke ema so ka ga šetše boletše gore batswadi ba ka ba ile ba hlokofala mme wa ntswetšeng o hlokofetše ke na le ngwaga gomme papa ka hlokofala ke na le mengwaga e šupa. So ke be ke na le mme wa bobedi ka sepedi ba re ke Seantlo. Okay. So a tla a ntlhokomela ebile ke relative ya borena ka so ka mo di arrangetšweng ka gona go la ena go fihlela ga ke be ke na le mengwaga e 11 a ba jwa gomme a swanela ke gore a išwe mo swantšeng a lafiwe gona ka nako eo go tloga ka nako eo go fihlela matric ke ge ke sepela ke nako nngwe ke ga malome nako nngwe ke ga ramogolo jalo go fihlela ga ke passa matric. Ka ga ile bele le bana ba kae? Ka gae bana ba mama le papa biological parents ke nna le my older sister gomme my second mother Willie Abale Moredi who is 15 years younger than me. Okay. Nga se go botšhorona le mengwe ya wena. O gotšile gore bo no rata science? Ke gotše ke rata science le medicine. So be ke senya ke go na le di-doctor and bele mara ka kweša gore go na le di-scientist gape. Di-scientist tše ke tšona di tsenelelang kudu go kwešiša gore bolwetši bo tšwa kae bo re affecta jwang and re ka šomiša eng gore re bo fodiše. Gomme ba ngwala dibuka ba dira dihlare ba dira dilo tša go lekola tše leng gore di-doctor di a di šomiša. So ka re le nna ke nyaka gona mo ga go tsenelela gore ke kwešiše ke kgone go generate di-solution.
Okay. Dr. Charlotte, wena ke dumela gore go na le di-research tse dintsi tse e leng gore wa di dira. Re bolela ka dinyakišišo tša malwetse a go fapa-fapana. Go raya gore malobanyana mo be ba re malaria gona ka maaforika borwa. O mongwe ba e leng gore ba ka ba motlho mo ba dirile dinyakišo tša gore go baneng malaria a tswa le kae ka baka la rena le o dumela gore o ka re go na le malwetse a mangwe ge ba ka re a thomile ka mo Afrika borwa re ka tla ra tshoga go tshwana le bo Ebola. Re tseba gore malaria ba bangwe re be re tseba bo Zimbabwe, Nigeria go no fa motlhala. O ka dumelelana le nna re ka re nageng o leng o ka re go na le malwetse a tswang mo a mangwe a no tliša ke gore re a tsenelana bjalo ka dinaga? So go na le se re se bitsang ka terminology tša rena gore there are diseases that are endemic to a specific area gora gore ke tsona tšeo o di hwetša kudu fao. Nako nngwe a se gore di originatile fao, but most of the time ke go jwalo. So ge re travela re crossa di border re reng go na le gore malwetse a travele le rena. Okay. Ge go na le bolwetse bo e leng gore ke a tseba gore o dirile dinyakišo ka malwetse a mantši bo e leng gore o ka ipotsa gore bo bona ke tseba gabotse gore ke bile karolo ya setlhopha se e leng gore se be se dira dinyakišo ka bona, re a tseba gore re go fitlhelela mo re bone gore re ka bogona ke bo bofe? Ke a mabedi well, so ebile TB ke šomile ka TB ga kudu ga ke sa studiša le bo masters le ebile ke šoma ko CSIR le go tswela pele ka PhD le postdoc be ke šoma kudu mo go TB mo mathomong gore re lekola jwang ka tsela e bonolo and e leng gore e accurate, because gone fela re ne le di diagnostics tša gore go ka ya tleliniking ya Mahlalautwane o ba tšea sample ba e romela kae lebong kgole. So be re šoma ka go dira dilo tša mohuta o tša go develop a solution for dilo tšeo, and ka nako ke bereka CSIR ke bile part ya team e leng gore re developile di-molecules tše mpša tša gore re tlo kgona go di berekiša go lekola TB, ra be ra ba le ntho ba e bitsang gore ke patent. So re inventile something new ebile ba se šireletša bjalo gore batho ba se ka se šomiša ba sena le permission. The other one ke HIV. AK is more recent, so in my time Momentech ke bile part of the team e leng gore re partnerile le a company in Cape Town ra developer ra manufacturer a rapid diagnostic test kit ke la ya gore go e sona le a home based pregnancy test gore ge le gore o nyaka go testa for HIV ba tšea madi ba dropa mola gomme within 15 minutes le tseba the results. So re išitše through the lab based validation, ra iša through clinical trials, ra be ra submita go World Health Organization pre-qualification program, and so ke steps se segolo for an African product developer and manufacturer. Etse ke tše di dirwang ke wena bjalo ka moetapele wa setlhopha se setseng, wena o ka fase ko godimo go na le ba e leng gore o šoma le bona ka mo fase? Go na le ba le gore ke šoma le bona ka mo fase le ka godimo. So ke chief scientist mara go na le a head wa rena, and then the other team members ka mo tlase ga ke di principal scientist, di senior scientist, di postdoc o mang ba re ba supervisor. Okay. O tseba Dr. Charlotte go na le batho ba e leng gore ka nako ya COVID-19 e rile gore fitlhela batho ba bantši ba lebala, o ka re batho ba bile ba lebala gore go na le HIV. Ke iputša re go sana le batho ba e leng gore ba kgona go ithaopa ba ya maokelong ba ya ditleliniking ba dira diteko go ya ka wena? Gone jwale I think go ithaopa a go sa le ka mogola go ileng wa ba ka gona before COVID. So ke ntho e leng gore swantse re encourage ke taba e leng gore go na le di-province tše dingwe the population ya 18 to 24-year-olds a ba ithaopa go testa, and ke mo e leng gore di-statistics tša gona dinomoro tša gona tša HIV di a oketšega. Okay. Ke dumela gore mošomong wa gago e leng gore o dira ka pelo ya gago ebile o dira ka lerato o moetapele wa setlhopha se setseng ebile o na le baithuti ba bangwe ba e leng gore ba ruta ka mošomo wa gago, o kgona jwang dilo tše ka moka? Ke go se robala ke modimo le go se robala. No, so ke supervisor, like I said, as a chief scientist go na le ba leng di-subordinates jaaka, then go na le ke supervisor master student ke co-supervisor le a professor in UWC, then ke na le PhD student o bala le University of Pretoria mara o based le rena ka mo labong, so research ya gagwe o dira le rena. And ka nako o swanetse o be o nyake le tšhelete ya gona gore go nyakega di-million every year gore le kgone go funda research ya gona. Go fetša o swanetse o reportele batho ba le fundang gore le tswela pele jwang, le nyaka more money go be go diregang, gomme gape re supporta le
mokgatlo mong ba re ke Africa Bio, ke Biotechnology Innovation Organization. Okay. Ya gore re nyaka go oketsa di-skills tša biotechnology on the African continent, e seng mo Africa Borwa fela. Ke na le go nagana gore ge ke go lebeletse ka mokgwa o bolela ke lebeletse profile ya gago gore e tile le go huma ka tselamang o bonela bjalo ka bana ba le ko sekolong ba beng ba gona bana ba tshediše go na le mephato e mengwe ba ba tshedišitše go fitlha ba fitlhileng gona ka baka la gore ka mengwaga ya gago gona bjale o ka se be chief scientist a go kgonege ge le gore ba go tsheditša go diregileng ba ile ba leka go ntshediša ga mmalwanyana during my schooling years, mara ke dumetše ga tee fela gore ke tshela grade 9, so ke tlogile from grade 8 straight to grade 10 ka tšwela pele jalo. But yeo e bolelang ya chief scientist le gore a ile kana le mengwaga yona ke nnete, a se ka sepela leeto le leng gore le typical for field ya rena gore o fihle mo ke fihlileng gona. So what I did was ge ke fetša honors vets ka bereka CSR as an intern, ke sa bereka bang offerela master scholarship, ka dula le bona ka bereka le bona gomme ke ntse ke dira masters. So experience yeo ya count as experience ya mošomo. So then ka ba le interested in biotechnology more so than ka CSR le go hlakanya the science part le the business side of things, ke kgone go ke be the bridge between science and business, re kgone go develop a solution tse leng gore di commercially viable. So then by the time ke ya go dira PhD I was ke na le mengwaga 5 ya experience jwale. So after that ke postdoc, then from postdoc ka ya straight to being a principal scientist. Ke recruitile ke a CEO ya biotech company in Oxford. Okay. Are ke be ke ile South Africa ke kwele ka wena le batho ba leng gore bo shumishana le bona. Ba boletse dilo tse di botse sure gopela o tlo shumela rena ka tsela. Then the step after principal scientist, the logical one is chief scientist. So ke ile ka re ke nyaka go bua gape ka mogae because be ke dutse UK bo ma 7 years. Ka re ke lebella gore bo mang di opportunity di kae ka hwetša ya chief scientist mo moment ke le yona go fihla I make a sense because ba go lebella ba re ha ngwano a ile kana le mengwaga ntse because be gona le di principal scientists tse leng gore di reporta go nna mara ba mpheta ka age o mongwe sa tswa go retire. Yeah. Ke ka mo ile gore ba tshwanetse gore ba go lebelela ba go se bolelang ba go botlhale ba gago ka baka la gore ba ka go lebelela ka mmele bona ba go atlola ba re don't judge the book by its cover. Motho se ka go lebelela go atlola ra le re ke ena doctor ena o ka baka la gore nna ge ke go tšhelete o bolela ke a kwisha gore oh ya ke ka foiling Dr. Charlotte motho ke chief scientist a se ka phosho. Okay. Wa tseba batho ba go tshwana le wena ba go dira mešomo o e šomang ke ba ile gore o na le go iputša gore o na le bophelo bo bongwe ka ntle le go ba mošomong na. Batho ba na le go lebela Charlotte ana bophelo tlhelena o phela le ka lep o phela le mošomong o phela le se a dira sel o na le bophelo bo bongwe ka ntle le go ba mošomong. Bophelo bona bo gona, and I mean you're right, and people would be right to wonder that because re šoma kudu and ebile re travela kudu ka mošomo mafase a. So bophelo bo gona bo na le nakonyana ya gona tshwantse re be intentional ka go bofa nako. So bo gona ke gona my friends ba tseba gore ke gale ke sa ba bone ba tla ntshwarela. So nako ngwa le di family function ke gone go ya but ba kwisha gore ke tsela ile gore modimo o ntshipediša yona but bophelo bo gona le tša marato di gona. So re di fa nako re leboga modimo. Be ke sa nyaka go tla gona mo gore motho ena o nae ka baka la gore o ka phela ka lepo mara wa ba le marato ka mo ke a leba gore motho ena o gona ebile ke a dumela re kwisha mošomo wa gago. Motho o yana gona ke motho wa kwishišo ke motho wa gore o re meetile in a professional setting, so wa tseba o understand di demands tša mošomo le ebile wa support ge ke ya di airport ke yana wa mphelegetša. So wow. Okay, o boletse gore wena o bile le bo mma ba babedi le papa. Seo se ntliša tabeng ya gore ka baka la gore o bolela ka molekane wa gago e leng gore wa go thekga gona jalo o dumela go lenyalo? Ke dumela go lenyalo
ke dumela go lenyalo is just timing ya gona ke ya modimo, so le manyalo le bana ge ba ba mpotšiša ke ra wa tšeo di tseba ke modimo, but ke dumela go lenyalo ke ntho e leng gore ke a e nyaka le go ba le bana ge modimo a ratile ke a nka di amogela. anke o e ba le kgatelelo tšatši le leng bo malome ba re ga di ba Charlotte wena kone o dira thoronyane tetlhe gale metlha ke ya gae ba mpotšiša ba ra le go swetšo o nyala ge no dira ngwananyana ke ra wa tšeo nna nna le modimo re na le relationship e itseng re kwane gore dilo progression ya bophelo e tlo sepela jwang, so a se taba ya ba bang ke ba rata ke ba hlompha a batho ba emenyana modimo o tlo re ka nako a gage tša manyalo le bana di tswelela. okay wa tseba Dr. Charlotte gona le bana ba bangwe ba e leng gore ba gotse ba tshwana le wena ba sene batswadi re na le go no dumela gore kore ge e le gore mankoko o gotse a le tšhuana go na le go ba le matepenyana mangwe gore ge ba re tlhatswedi jwana e ya ba tla ntšhomiša kudu ka rena ke ne batswadi ge ba go roma ba tla nthoma ka gore o bile wa ba le yona kgopolo yo go goleng ga gago ntle le batswadi. Awa, so nna ke goletše like I said go meloko ya gešo ke goditšwe ka borutho gomme le discipline a ba no go tlogela ba re ka gore wena o tšhuana goba ge o kgopišitše ke something ba go tlogela wa lla wa fola mara a se ga gore ba tla go popotletša ga gore ba go senya. So nna go bile le borutho le discipline le nna ka bonna be ke motho wa go rata structure ka mokgwa modimo a mpopileng ka gona, so be ke le ngwana le gore ebile ge re ya go bapala ge ke boa batho ba re wena ba bang ba ne maretha wena o no ba clean goreng, so be ke no ba motho wa gore ke rata structure le gore ke be organized, so tšeo ka moka le discipline yo re goditšweng ka gona di thušitše gore ke fihle mo ke fihleng gona. okay go tlo šalla o ya di-university o feletša bo ba chief scientist ke bo mang bao ba gopolang gore ke ba beng ba go tshwere ka letsogo ba netefatša gore tsela ya gago ba ya maleba ka baka la gore batswadi ba sego. So my older sister for the most part ke yana o pheta ka 10 years, so ba šetša bone the university le yana bone lefase ba gona le abuti wa rena o mong so cousin brother wa medical doctor le yana be ke rata go bolela le yana le ba bang ba cousin brothers ba gore ge ba šoma di Gauteng ge ba tlile gae ba bolela le nna ba kwa gore mo go na le substance go na le ba encourage dilo tša mohutong. Okay. Le ma-teacher ke ska lebala ma-teacher ka moka go tloga primary go fihla ge ke fetša matric be ba le supportive. Okay. And I mean ke ba honor ka moka, but I'll honor one in particular ke Mr. Makunyano ebile ba setšwa go moloka last year. He was the principal of principals ke motho gore o tla tšea le tšhelete ya gage a go drive a go iše Polokwane ka baka la gore o tsenelela science expo goba o winne debating competition bela swantse o tšwele pele ya provincial level. Okay ka gara le dilo le sepetšeng ka nete le ba go batho ka moka ba leng gore ba go farafarile ba go tshwere ka letsogo ba ipotša gore manya ka go fihla gona re tla fihla le ena a re nape re lebelele gore go na le bana bang ba nyaka go tshwana le Dr. Charlotte ke kae mo e leng gore ba tshwanetse gore ba thome gona. So swantse ba thome ba bolele le ba ileng gore ba gausi le bona ba botšiše gore na bona ba tseba ka eng ka tša di university le ding, and as early as possible because le go kgetha di-subject mo sekolong go tseba gore maybe wena o nyaka go ba physiotherapist o ba o nyaka go ba eng o kgethe gabotse le maths wa gona o kgethe gabotse leng. So re na le mokgatlo e leng gore sa le ra o posa during COVID times, but be re thomile mokgatlo ba re ke manong re ya dikolong di-university re ya dikolong di-high school re fahloša bana gore go nyaka go dira field ya mohuto go nyaka go tsena mo ke o nyaka ba chartered accountant ba o nyaka eng ke tsela le di-sponsorships tša gona di-bursary di-scholarship di gona le ba e leng gore a ba kgone go applya ka baka la ditšhelete re ba thuša ka di-application fee, ba bang ba passitšeng ga botse re kgona go ba fa registration fee gore ba tsene ba kgone go thuša ke bo NSFAS bo mang. Dr. Charlotte ka nako ya COVID-19 o mongwe wa batho ba e leng gore COVID-19 ba amile kudu re lebeletše go tla gae go bona meloko le metswalle gago ka baka la gore bo le ka UK re gopotše leeto la gago la mengwaga e le bongwe o palela ke go bona meloko le metswalle. So COVID ka baka la gore ba shutile down di border batho ba re sa kgone go travela at least ka moya, so be ke tlwaetše go etela gae at least once a year before COVID bale ba tswalla di border ka palla go tla gae
that was ebele tough because ke try to go bona bosesi ba ka bo monyane lo mogolo le meloko e meng ya go be go thatafatsa le gore ke bile le COVID nna so I was affected by COVID le sela ba se bitsang long COVID so jona tse gore wa ba jone no shikwa gole gomme a o pala go tla gae so that was difficult but re lebega some of the interventions tse leng gore di kgonne go ba gona gore di border di kgone go bulega ka yona nako yo ge dingaka tše dintši di be di emaema di dira dinyakišišo di nyaka go tseba gore COVID e tswa kae ba kae alafa jwang o bo se o mongwe wa setlhopha se e leng gore le sona se dira dinyakišišo rena be re ile ge COVID thoma ke be ke šoma Oxford ka nako eo so Oxford University Bioescalator ke mo be reng based gona in the building opposite ours e be le group e dirang vaccine ya AstraZeneca rena ka mo rena be re le ka mo ga di diagnostics so re developa di aptamer based diagnostics gore re berekishe artificial pieces of DNA gore re kgone go diagnose COVID but project ya gona ke buile mo gae ke se re se bera e fetša but ge COVID e fokotšega ba ile ba change direction ga botse mošomo ga gore ka re ka dinako tše dingwe le ge le gore wena o phediša batho o phološa batho o ka go tsenya kotsing ka baka la gore o tshwanetse o dire diteko go motho e leng gore motlho mongwe o na le COVID gore o bone gore COVID e ka tla ya alafega ona le tlhoka eng go e alafa yona e na le those types of dangers mara re tšea di-precaution le whether o bereka le ka TB go ba ka COVID re tšea di-precautions go na le PPE leng tša go intacta le batho ore le ge o intacta le di-virus le di-bacteria tša gona ka lab re file motlhala ka gore ka nako ya COVID batho ba bangwe ba nagana gore HIV ya e sa le gona re boletse ka yona eo gona be le gona le lenganga le la gore COVID e sa le gona ba bangwe ba re a e sa lego ke mohutlhwane ke a tseba re na le mehutahuta ya mehutlhwane e leng gore wena wa e tseba nko re bule matlho ka taba ya mehutlhwane go fapana le COVID so mekhutlwane yona e gona and go na le di-new strains every year this is why the organization tša go swana le bo Africa CDC le bo NIH in the US ba go na le di-groups tše leng gore di dedicated go thušana gore ngwago mollo mong go tšwe vaccine e msa ya flu okay COVID e sa le gona it's just that it dominant in circulation like it was before ka nako ela ga pandemic yona e sa le gona so re hwile ke no re tlhokomela okay ke dimo go kwa ka letšatši le lengwe le lengwe re bile wa re o le ka lepo ba o le ka kantorong ya gago wa kwa gore ai mo go lokile go lekana ke sa o nyaka mošomo ke ya gae le bile la ba gona letšatši leo gona go be go diragalang sure a ke le gopolela le recent mara ke gopola la nako ke sale Cambridge ke study here for PhD go na le nako nngwe you feel like you've slaved all day o prepare dilo dilo tša gona tša ka molepo tše leng gore di-test tša gona o tlo dira bo sasa gomme mafelong a letšatši something se senyane fela se ba wrong gomme se senya the whole thing yo bo thomileng goba dilo tša gona di lokile wa di-incubator gomme swantse o di tlogele o tlo di bone 3 weeks later gomme o hwetša e le gore di na le contamination o swantse o thome fase so tša mohuto but mostly sale ka re ke presenter somewhere motho e leng gore ke mo lebeletše as a role model aba because of ke wa mosadi because of dintwa tša gagwe le already sing dintwa but re tla di bitsang conflict le my supervisor okay ke ga no butša diputšo tše ding a tla go nyanyafatša mošomo wa rena gare ga batho so and a sa re fe chance ya gore re defender ga botse so eo ile ya ntšhikinyanyana but ge ke boela lapong re bolela le supervisor the next day re ka kweša gore re swere tsela o cuba le mistaken for this and that mara wa try go show off ya ntlhaba because the example tša basadi in our field a se tše dintši ke dumela gore ka nnete o šoma le batho ba go fapafapana ba mekgwa ya go fapafapana tša mohuto di tshwanetse go no fela di diragala go ya le gore wena o di amogela ka tsela efeng motho a ka tla putšong ya gore ka mengwaga ya gago yo nang le yona le sefatlhego sa gago motho a ka iputša gore ke eng sa go dira gore o be monnyane ka mogolong o monnyane ka gore
so nda ke nna forever young ka bogore ke tipitsa ka gone and ba re mantso a na le matla kere so ke nna ke re ke modimo ke my father's good genes, so GENES. Yeah. And then lots of laughter. Those three things ke tsona ding keepang forever young. Okay. A re lebelela gore mošomo ga gore feditše re tswela lebati le mošomo gago ke nyaka tša lapa tše šetse boletše ka mojolo the dating rona le motho bana ba tlatla ka nako e modimo a ratileng gore ba be gona ke ka ngwago mofe mo ipotšeng gore bjale gona ke nyaka go lebala ka mošomo ke khutše ke lebelele lapa. I don't think go na le age goba stage se leng gore ke tlo re a ke lebale ka mošomo. Gone jwale ka baka la gore ke šetse ke modimo a ntumeletse go walk out this journey gore ke accomplish certain things ke grateful ke a tseba gore there's more to do. Gone jwale I'm at a stage ya gore like ke nyaka go thuša go aga ecosystem ya biotechnology mo Africa. Batho ba Nigeria ba bo DRC bo Ghana ba re approacha gore thušang mo South Africa le na le progress in terms of certain things mara a re thušaneng ka di infrastructure le go traina batho le go reng so ke nyaka go ba part of that network ye dirang this thing ye accomplishing that mission on the continent. So I ke tlo ba le nako gore ke phaela mošomo ka thoko fela ke ka nako e lenyalo le bana ba tlileng ke tla focusa on that, especially ga bana ba sale ba banyane gomme ka dial back mo mošomong ka tle ka re ba golanyana ka ba full steam gape but go phaela ka thoko gona awa because ke ka popo ya ka ke modimo o tsentse dilo tše leng gore di swanetse di itšwe ke di tlogele mo lefaseng ka nako e a nkgopotšeng. Okay, o šetse boletse gore wena le setlhopha sa gago le tlile ka rapid kit ya HIV e leng gore le e dirile gona ka mogae. Go na le dipolelo tše dintši tše e leng gore le tumo ya batho ba e leng gore motho o duma gore wa tseba tšatši le leng gore ka re ge re tsoga ba re ba humane kalafi ya HIV AIDS go ka tsoga go bile bjalo tšatši le lengwe. I think go tlo ba jalo in our lifetime because go na le group e heada ke ya African Health Research Institute e heada ke bo Professor Thumbi Ndungu ba close mo ditabeng le bone le bona ba bolela ka cure but ba sa isha through different phases study testing but I feel like re close. Okay. Alright, ke leboga a nkomphe molaetša wa gago ka kakaretšo go batho ba e leng gore bana ba e leng gore ba gola kudu bana ba e leng gore ba gola ba sokola bana ba e leng gore ba gola ba sena batswadi molaetša wa gago mogolo go bona ke eng ka baka la re bana ba latlhetše toule ka montle bana ba ja dinyaope ba bona o ka re ke yona tharolo ya maphelo a bona. Molaetša wa ka go bana ka moka ke gore a go ne le taba gore o thomile kae le gore o jema o bona di-challenge tša mohuta mang mo tseleng go a kgonega gore o fetše o le strong o fetše o le successful go makatše batho go a kgonega o swantse o ikgokaganya le batho ba e leng gore ba ka kgona go thuša ba fele ba go hlohleletša and like-minded people. Okay, go setlhopha se e leng gore o šoma ka sona ebile o šoma le bona tšatši ka tšatši o ka reng team ya gago? Team ya ka team ya ka ke leboga thekgo ya bona ke leboga matšato a bona ke leboga ka mokgwa e leng gore ba committed to mošomo o re o dirang ba re thuša gore le rena re kgone go thuša batho ka ntle. Okay, a re feletše ka molaetša wa gago go molekane wa gago. Go yena ke leboga thekgo le lerato le kwešišo ya neng le yona ga gore o dira le motho wa mohuta mang ebile wa supporta wa ntlhohleletša. Okay, ke nagana gore nna le wena re fitlhile mo e leng gore be re nyaka go fitlha gona ka baka la gore be re nyaka go kuša ka mošomo wa gago re nyaka go kuša gore nyakišetše o di dirang ka malwetši di tlogola bjang batho mafelelong wena e ka ba le gore di go agile ka tsela e feng e fela ke a bona gore di go dirile mosadi o e leng gore o yena le kgono go tšwa go batho ba ba Steelport mohlalaotwane gotlhe mo go letšeng gona a re ba bethela matsogo ba godisitše mosadisadi. Ke a leboga hle ke leboga sebaka se lemphileng sona nene le rena re lebogile nako ya gago ka baka la re ra tseba gore wa ema le go tloga mo na le mo kitimelang gona e fela o rile ae merero e mengwe a eme pele ke ye go Thobela FM ke boledišane le Mankoko Baby go taba ya ka le Mankoko Baby re lebogile nako ya gago. leboga nna hle. Okay, re a leboga wena e leng gore ka nnete o bogetše gona bele o theleditše ke Dr. Charlotte Maserumule o e leng gore ke ngwana o monnyane o e leng gore o tšwa Steelport o tšwa Mohlalaotwane gona bjale ke mosadišu
o kgone go dira tse e leng gore batho ba bantšhi a ba kgone go di fitlhelela o maemong a e leng gore ba e leng gore ba mengwageng ya gagwe ba iputša gore ka ba le gore kgonne bjang ge yena kgonne le wena o ka kgona ye ke taba ya ka le Mankoko Baby go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.